bay ule bul ui kimchi ka siam do na kezi khat le chan ve ritania zo thar ka manga zo thar hi atui bi ka akor hi ka ziat fai ve kang alu khe na ang hiana ol sama chemte te po aman thei thawania abul hian ka siamanga anna te po tel thei thawa ka silfaya ka chan vek to a hei chu kan du tia tin kan chananga chi ka tela thatakin kan cho polang muli kimchi hi chu siama ol sam bera ziklum te Chinese cabbage te ne na kan siam anga chinen chi anua silfai te angai velawa a ol sam lutu kania ka china nga darkar chan ve ka chi ang purun sen abulle anna hi ka tel ve kang ka chan sin dewanga purun sen pa ngai kan nei rem chan lo po in zo purun atel theya atirim tui em thawania adu tan muli na te po atel theya chituya chi ave angai lawa muli na kan tel don chuan kan chan sin ve dewanga tam deuh tel chu atui chuang lawa purun sen na te nen kan tel rwal vekang kimchi paste tur ka siam dona apple pum khat akor ka vela ka tela purun var so thing purun sen fish sauce fian ni chini fian te chan ve chini hian atituya angai na lo ta na tel lo thei thawa ti hian ka her zawa chip dewin ka hera bollo hi chu kan du zat kan telanga asyam rem thei veka muli ke zi khat le chan ve kha ka siama khamia tel turania kan duangin kan siam rem vek don nia a thei ram chuan muli hi zo thar ngei mang theila atui bi ka chothing tam vak lo tui pa ngai ka manga chip tewin ka herang a herna lian deuh nei chuan purun tenen khan chothing hi arwalin a her thei ngal veka purun apple ti vel kan her kha ka tela Kashmiri red chili powder kan du zat kan tel don nia athak vak lawa arong ati moi du'a uluk takin thatakin kan cho polang duai chuan a tui deuh hleka apoi chuang lawa muli hi darkar chan ve chuang ka che to a atak zong hi ka phor chuak vekanga atui hi kan payang purun na ka tela muli na kan man tel don chuan kan tel ve nga lang uluk dewin thatakin kan me polanga katema ka duai na allawa chi kem ka tel bel le a aldana thak dan te bura kan thun ma in kan duang takin kan siam don nia bur faya hian ka thunang hetip tap po hian atui to lutukania bur hi airtight kher ka manglawa kan nei rem chan ang kan manganga nia phawangai lawa zanni khata a in ummaya zanni khat nuwa chuan atui hi aphuananga a umri maron nam chuakang athur kan du lo chuan fridge ada ngal top theya ke mathur deuh du tan a in nuwa fridge kan da anga fridge kan da po hian athur bel vezel thawa chochi kan hui
sibung avar le adum ka phula muli kimchi hi atui du lutu kania lo siam ve ro u ka channel min khir saka wangin kalome